otirimboke otire okorego seninki kitambo cho iko problem ya koleki ya beire lastly chi machine chi nyinge chi x-ray chi ito nini nyonya chibeki timati mental DSR rudenga chikonyo chinyinge cyabo chikoreteki chire igoro chire upstairs bantu baita banke mbari gokoraki bakunyara go chikere so togotebanga imna my colleague ateba interventions anya no kobwa a compound yengima asobo chanubo kurwerwa etakirebe disability friendly by all means. Yes. Okay. Again to ken na inyora. Otara enda again to ken. Na inyoire urobosia inyoire erambo ye standard. Oikabe ngale wheelchair anyara gonjoka. Alafu ne merangu ebe megale. Merangu ebe standard emegale wheelchair go soime. Number 3 to ken neba ne toilet. Toilet mpaka chiba accessible so monto on a wheelchair ala nyara ko raki anyara ko access e wheelchair yego so ime okana kwanyore mirango ebifinyire choiga bono no wheelchair necha monto ta kunyara ko raki kirata to so ta kunyara ko so na wheelchair iyo ko be michande menesa ya be michando ocha ko crawl inse ochuko ono chobo chabu echo so emirango yebe megale alafu ne cho eria ebe disability ne nchira nere chicho chia bantu bara na wheelchair chiko design wa whereby chibwate bintu bana chi grill ya side ga yes ububwate akotalera iga keraika umanya go ikaranza na chibe chicho cho go ikaranza so that mbona era so ali kwa koraki o ikaranza ororo ta chikunyara ko kwa koraki go strain so ebintu bine ebyo ebinabira bine bitange bina monto konyoro monto oseno munya kitali ochire na wheel bofo siata yabo urikirwe gasi osene nasi olikore ona wheelchair because again to kata bwati na magoro yo gotara obongo mboro na bako kobete sindani so na bare bwate right yo kana gosomera right to education ile tu soma right to education na bwante na ro kwa mwanki ata gosomera so osome irobo nasi aro na wheelchair ochire nyakitari orocho tomirwe nyakitari etabwati echo na kioro cho mondo na ka ende cho na kiara ende cho toro china bako chanda kasana surviving the whole so ine bari esare bono sinyiro no ota to cho kore gasi abunya kitari eyu bono ta konyara kwanda kokororo bakari gwe nyakitari ere some of disability friendly eramu enable environment ya bengia elinda kore gasi ya sufficiently igabantu baito bari management ba administrators ba nyakitari na bono mangana chinya kitari umate fully arrest county government tarbo so toko sababa gavana baito na bari bakora chinya kitari bateneta mangana chi admin directors banya kitari banda bonsi kera mo kwanga chebintebi make sure that you do it because mambi no na boko ikore male no le medicine puiga onyore kwa koreki kwa tumiru nya kitari utanyara kwa access so make sure that na kitu atanga rosi ase no na yo rabwenere ara kubwenere in case so kwenyora in that scenario. All right, asante sana Geofrey. Just an illustration. How do you feel? Ngatali mo watching ngatali wate ugenda toletele sample. Yes. Sample ngiko ireta go se ko. We kwende kebara. Kebara no kwenda ochiko sample yo kolege ntokieke. Olete. Echo ella sebe kire. Aye goro na wheelchair go sogo tumeke crutch. Very friendly. Oroche no be comfortable ngwa ko buno monto mwachi ko ye sample. So ebintu binde bigokorwa because of human dignity. Amasikani yake mwanya bantu. Nakira tenga lirikare omo ko somole maruga ka rubunege ntonyo monta go konyora para okobwate white cane obwate nyimba go chimotu ali ngakoraki mbwati go chia so dignity eri kwari gochagota ko tuare no lina tebanga nyasa gatokonya yes tugatwara Kibaki akabe president karona wheelchair ikagira bakanyura ngaubi pake president niko koleregi nkole marere gatwara Justin into bikorege ndoki bitobwenere so lende Geofrey go a point ya accessibility gere so wide etateli bagali nyinge a point ne lingana ki at the end of the day again te kamo ko kero sia bantaka cho bakero muna chibesa chiko consume uchi nyinge ndoka kwa ndia sange Geofrey ando bakero time and resource consuming manyanga you are laying a safe ground just in case one day you no take no because of the disability either you are affected or infected. Yes. Ungise kwa ile inapu yao ile energy yao yonsi PGF mpaka nyore nga senari umuirio so umuntu gete in your lineage naro take abantu bolema bono nto mu bagwa ngabona takonyara kwenda nyagita arigete takonyara gocha mwa Geofrey takonyara gocha mu mwando. True. Wasono monchi muligire lino mategerejo baise kwebanga with us Jared Wilberforce kurwa sikyo mekerikia gape
na baigo ino kumwando uyule kurase kiombe kilikia NCBWB yemasemo katukusangana barabuga iga anse studio ekarabakunyo kwera mangana iga yobo ene bwa bale nobolema nobo chenu kusekebo chenu yemasemo andake katukusangamo kimantajo leto mo bisakuru asekiombe kilikia yovak bwana Jared Ware ulama na itubono mambia ndara myokandara manyanga ine bono ketukuliga mangana formative action amangari lichiko lichiko nkiri gukwana andake igore bitange biga mu gukwanira bono mambia bwana tucha kengo naye bwana Woody Pafus ya bwana itangani kutado yora formative action okuno gwanchiriri kweri chiko lichiko ndiwe to gwanchiriria esa abantu bali no bolema yes affirmative no goteba ngaje gento kiriura nyare gukora within 10 minutes nditingo kenyara okay singinchobole mabwane bono wekange gulibaga yes yoko ekora ngikure kenya na matemu gisukure karo tekana sta matemu bande bakwe ubonye kere 2 hours nche mpaka 30 minutes in affirmative action affirmative action no goteba nga onye twaso ebengi onye twaso onye gitari nche naye una bakorole weight keniliane gusuna bakono tinganche no molemaru igonta kirenge guli baganda ashurikirwa inkitoko bwaniga Jeff embure yasa gotoita kuri stage gocha iganche naye to gokora Getembe haleluya jenaye to gokora Getembe twale korubone field tonore gali ya MD doguralia ngayisi tatebe no ando guralia headquarters ya posta embulechete affirmative no tenga MD akugotiga ambogori Turucha no mwana none ga Getembe okuno gwanchiriria kwechi wanje neri chikuru tenga wona MD esa ulinche ayena bura mnyokorole nyomba sero igame nche nyomba itiko koraki kitamba ngocha gutabataba nkere nyomba embura ya tule mpaka ya kolire mpaka ya asirire bade goronya ngagete sana ariko mnyoka Nyamira ringa jabanyora hoteli baadaye so affirmative tocheka bono asobo gwenia affirmative no goteba na teba last week ngebintu mbire ogosangi bitari kawaida sabanta abandi nabonko nyageta limbe kwe woni yacha kiri nturi bine nebyeiko kosenge nyageta likurwaligwa nche no molemaru tinta kirigo kane unga burwali mboijo ngane chiwe santa akore tegento kie tabwate nche nta kiri mbwato murwairone omwana one gosomo kungu one gosemonto geto moiri olense yane ngo take care of otakire ko grose na manyinga goseli yoko gete liko cost chibesage tjo tanga ngenda muliki abantu bararuswa manyinga tomanya gukora gento manya kumubekera inche igonta kire kwanza enjire aligigu a point none ntangani gose ibere chintangani arabekerwa kitoko na gukora ki kurigie nchira yari gutoka nganche chibesa mwaza shiringi 20 lakini gentare gukora ko cost yari bwa 50 ichiko ndiko tebanga nserigwe nchikora aligi chibesa igoli goteba nkore gento kieke nkolerwe ayanda manye kubwati so affirmative sobo wenia mono chiwe babunecho omonto molemaru ochire kogonki igeno gitanda tabanta abange Geofrey omosubati omolemaru kosomo kungubu omonto moko molema mokane gosemo ko mwando ochire kogonki Nyamira rebo refaro gose Kisii teaching and refaro timbwati besa there should be no point whereby ngabona agosiekerwa paka kachiwe sikore gento kieke chitoke nchebuno molemaru e process nero rongo etera nkeiga ngoye kwandira tolekero mwanda gocha kwandira mangana registration katundu ayekune last week omonto yaigolerwe ngegu omwana no mokungu tokore gento kieke ngegu omwana no mokungu togendenka omuchando tobwate no linga abantu bande igo bakomiki process yaba so tedious kwarali omonto oyo tayari ntoroche oletire kire gento kire gento kieke getakeire gaki abateneri baito bechi abarai baito bakire ngencho tigakire account na mangana yo bweto tebanga mangana yo bwe ni gare devolved tigakire account eka map ne lichi kolyo gotebanga onyo mole maru ochire nyagetari orwarete litanga ntigara shugulikero amangana ndamanya gokoraki because como kipwe line ngoma etenga bono karali giemi yegetabu omole maru oyo igatema pi Geofrey kale I'm sorry I'm saying these are a bit of emotions kale na tareta seketa kunyantuka nyamonya gochikebere mali those days imbo basi asali alenga abesana paranchi alenko era rucho tendre gochi factory maegalia
toya simungo muriri garu arakuru nyamonyo kose maroba otemire oiruchi lift paka nechi gali chie chai odrop iwo gembo oikire nyagitari na boro chipune bigokoro bini yarogete because asinarale kwagura omanya goikae gatabwatie miye getabu momokipu araia mumubegete laini oyo no monto gwatigwa imbura na bera motwerega ntoli shua ngayo buroiro obwae bakorete gento kieke gose no mongi no maremaru ore gokonyeka omonto musamaria omoe lift omoikiria ka kiturusie bitango ekipati kitango kiko chigaza bari ya affirmative action Geofrey no gotaka goteba nga bono maete goikora lige chigetabu bono maete erio gwata kere kwa gugaiga eri gwakanirwa bono maete x-ray shiringi 3,000 bono maete ultrasound shiringi 5,000 mwalema nduo yogente ketakole tiki tabwati. That is why tayari serikali yero nebe getaka percentage kebesa gete ase asobo gwenia okonyoranga muna bono is it sha chema no chon clarify erie konyanga omonto mwalema ka chego icho sha Geofrey kare gestangere no mwalemaru ngochere ne favor gete onye omonto buna ekwari gochikona 12,000 pa month dinochira ache 500 ebe senero tayari serikali korte gento kieke ebe geto bona linda bondi mogo implementing sa because ko ratore Geofrey bigo happen to chino na mangana bono muna chi assessment ichi bintebi ke biko monto bali maro ko ando ko ba assessed konyo monto go etrete mechando ona assessment to gento kieke to konyo son kage tingindo te kiriko ligera dineka birebyo egera affirmative action randi yurungeli neli chiko lire in the Constitution of Kenya Article 54(2) of course ukoni appointments lakini Disability Act 2025 yekobeka chinguru engana ya affirmative action esabantu baitwali no bolema. Yes, right, asante sana ndoshinga na buchikumyo kagaiga kolenda magana mubwata maja sana bono mambia ekana mugende gusagara ituga kidogo nganeti potuligiria magana ngaki abalema abayiga gose ababale nobo me obolema abantu baitu bamenyete no olema ngaki barabu bahago ikereka katukonera magana social protection ngaki ngitratebe ngaki bonto kunyora abantu abayiga kuli trikagago itimaitinga bwana omwando ngukwana ko ingiguro ya affirmative action kindege kaiga traje ko endagago affirmative will ba for your call yento yokan nargo kebeka nga affirmative ne rijikori gwanjereria na teba ono bantu ba disability baito tiga baigwe priority kera ba chironya nyagitari baigwe priority lakini nene na taka ko disclaimer uche sabantu baito babare no barema na bo turo chinje ninde marte maistari korra yes lakini tu na chire na dinde la ini ninje ndakira ko so next turo chiti to ko so onyo kwanya ro muro iro ndinarime bako ganya so komenya ko ko so bono kera ko le irwe lidiota te ko so monto mongache obogo ine pikipiki obwata umiete accident umire oroche affirmatively ngobwenda kwa priority attention intangani ngose no yo chire bwe pikipiki oyo umiete bwe pikipiki obwata emergency igore ani natako tabia abantu baitu ba disability ngana barabutali kere gento ke kwa apply na bona ayo ko kwa registration oyo ayo tiganda oyo libara koraki ara weni go oyo na umiete mono kombua so ikina kinataka ko clarify bono manye go cha amangana social protection social protection generally ne ministry or say department around Ministry of Labor Ministry of Labor and Social Protection. This whereby ekodi na mangana ya bantu ba disability na mangana ya bantu tabakotu na mangana ya bantu bakorukuna youth lakini mono sa ekodi na ba youth yani persons with disabilities na bantu tabakotu onyo ko igo ngabantu bakotu ngoli kubale turiko igo mangana ko likyo bantu bakotu bantu ba disability ngoli kubale kwa igo nganko kubale chibese ketekero mutienyi so abantu bakoregasi yino abantu ba social services social services no ebyombe byabalemavu bikokoraki bikoroserwa ositali ebyombe byabalemavu bitanda ntumielia ebyombe byonse generally byabasae byabangina byabantu ba disability no biko registered bono ese social protection kerengo nya connect na mangana for example sina yanya kitali abantu aba baito ba disability bakolikirwa nkoye gubale gento kurunga cash transfer ni chibase chiri bakolikira mutienyi chiri buibere so enara kota baiga chibase chiri buibere now that chibase chine chomole mavu chikwena na serikali igento nda bekabu
Ayabuno oli omurende to murendi bwo omuntu oyo bwata oborema. Omuntu oyo bwata severe disability, cerebral palsy, ntwakwanete different types of disabilities. Whereby bona abantu bako qualify for this cash transfer mbali babo gateke ntoko kunga severe disability. Severe disability mbali tu atebete ba kuna bona bali ba cerebral palsy mono nabo. Na aba mental babo atebe some mental issues. So abantu aba tibase cyabo chikichuko cyakiri bibere. Abantu aba ndo konyoro bakutumia maliyoko sana. No muntu CP anatumia madawa sana. No muntu oyo what some psychosocial disability na ona era kutumia maliyoko. Omuntu naro oko faint kutumia maliyoko. Abantu aba tibase cyabo kana cyakire. It's good now that you cannot be able to afford ya maliyoko ya kubagoretera maliyoko kera ditu kwacha kuba. Mbuyo endo ba register na sha. Rusia kabesaka kenda ichuli mo register na ditu atebete atware certificate ya bale map. So that kero kwenda ko register se sha oye kuchibese chinke. Chiza kwa iru chibese ose 300 wende kwa kano mfano. Chiringi 300. Ne chinke echina boko nyara kwa afford ko ruese 2000 chidio kwa una serikali rusi chiringi 300 kenda kanero oyo. So that na riuta chikonya kumogolera maliyoko. Kero kwa akanire amaliyoko na ara gutoka chinya gitari. Yenda egwa maliyoko ruororo. So that ekokonye omuntu nere aya ose ya chance omwana oyo rwalire ose malaria example because malaria to kwanda ose TP ose nyamoreho omwana oyo rwalire God forbid malaria muminyo kinyagitari otaigutu ubwaka ne chibesa cash to konyara lakini oiso ko bakoko mwakanera shaye yo kuruese chibesa cyo kwa ucha cash transfer na bago kali nyagitari ashugurikeru ne chibesa cyasha elino nyamalaria abwate aba admitted nyagitari shaye mwakanere so ekina kinata kokoteba amangana social protection bado social services amangana abantu abakuru social workers bado maitano bako fall under the social protection social workers ya bari ko karunya kitali mbamanye temba trainiri egento kolibu ba fuyata wego affirmative ko mangana ntobwate gento ko weva kero kwa chira ali nyakitali omo le maru obweni wo wende naru ara malaria osinaru ara borodi bwa TP ochire nyakitali obaira admitted osene chiwiki biro osene chiwiki sato yaikira bano ngwa kanale bill more mavu otabwa tibesa social protection no ego so agabo mene kotanga ki naki bari yo monto kurukwe social worker mo social worker ya ba mwere sanga nchetingo cha konyara ukiara bano kurwese nkuru tini kwenya na ande bunambo atobolema omonto yo social services yo ando chunguza o ando manya so bora kweli ndidi so bonse bakuru mbali bantu banyarete ocholika omulikere gento kunge weva lindoba weved tagwaka na besichanya kitali chiri chata kire bilioni yali ngose 100 urusulwe pile yonsi pi oigolirwa unyagitali ogendaka yes. Right, mwanchumo tegerali sinchira benekima ogenda kusangana intuga igasi studio jide kaisa mlibiri guchisa isato kulingana ni chitu chirongoro Afrika ya mucha nomboro vile kurunga Etwani bono mambia ngantukora mayanga ine ayekene pinga nura mwana intwego se ni gole isiko yomorobali ngajibu gatete kegima emasemo jareda nkekeli watigali otara enda sibale nandega tuwabolingana kitogo ikereka ntombira ebingi yantu yabale pali no balema lakini onye naende no mndali ko kwandira mangana ebyombe natachitiguere serabia abale maro toko bayimisa kabase ebyombe yes kwetera social services social protection yandere just ebyombe mura bale mafu ikomi affirmatively ichikole gotebe kyombe ko tora abantu 20 go chigo lakini eri abale maru affirmatively kimole ikomi emoko ewe certificate so to okora kuranko batulije to wikerega to ba system mbibito mutu ali byombali so karwite kenyoro ime karamo bwate kyomera no ndole ko barigia ikaromuramo ndaisi moko koraki ndaisi moko ikereka ko bwali diora ebieka Geofrey yesa oli ndocho kwanda santo aminto bechisimi mbara abanko family Elia Temba bali na misiani no renge nyatundo abanko nyambire sinakwana nyambire mata rengene to nyagitali Getembe ne koleteki Getembe ne geto Madam Eunice Waidera Elizabeth Mweresa na Bridget balege siaga agonte Eunice Korra agonte nga taiko tali mugusi lakini wakati alikuwa ya high school anaga brother power no hii ni jina yangu ya kukulia Eunice usitumia hapa ndio brother power toleamo kabisa na ndio Geofrey nga Getembe igasimo korane ngija acha itache korra gose mwali kindo yoro na brel igwa moigwete yes.
Alright, bono wanchi muligiri nyole babirbo kaiga andake kura kwa nangu muiguri ngaki abobi sabaiga abamenyete no bolema ba kwanira magana mayaki magiga se studio gukwanira omuske Jared Wirpa Fuza na boigo omuske no komando kwa bayigure gaiga asensemega 0702 666669 0716111177 talk to her sinkekeli ay ko igule mambia bono andakura sangare ito somorobri. Good morning Etwani. Etwani. Yes, karibu sana. Kirandi ya baba. Mbiyole kirandi mbiyole. Mbiyande. Na ogire sana bego mwanda no muziki ono Nyamira Centro. Yes. Ando mwana kwa yo mukongo. Omwanda no mwana kwa yo mukongo ale. No mwana kwa ya. Kayo mwanda ukali kubwatuka na ande njiri ya matera. Besingo jana nyeruta sana. Mbiya mona. Kina komenta na cheke ngereji. Yes. Communication sama ya communication ngora no na ban. Alne gitali ba itu na wa ko rose na muntu bwato bore mu kusene kiram. Ma wata ina ya kiram kin chuo cha ko se o yo kwata kirma mo muiro mo bona communication ite ko ba ya. Toko radio trando mo ko tano video te ko. Yes. Negento gente chipi de no gre chipi pali ese manere chika be tinjiro ko nyara chike sini pali. Nduga na tikiave kamno ya kuna macho ko nyara no mondore ko se ore made te ko nyana do umi. Very important point. Ko tika para ba pe ka chika be kiper ko sini pali mo na kado ja kuna macho. Asante sana kirandi kuru Nyamira Central Gari ya biyamoro sana. Thank you singing cho. Yes Mia. Good morning Getembe. Hello. Hello, Getembe. Yes, karibu sana. Oyo Paulo mangeranya onga kuruli kuruma bisa bigirinya. Paulo li kuruma mbiyere mawawawo. Mawawa mbiyere na wator na reflect moga muturi miskol. Kwa igura mangana igabo bisaba kwanire. Ndio iwete kabisa shukrani sana. Asante sana my brother. Thank you, God bless for listening. Asante Getembe. Hello. Hello, Mr. Onsarigo. Yes, Wakirabia. Wakiwe na bale ni studio. Kiete se. Ira kwa taje konge center conference kwa bati dynamic sound. Dynamic sound kuri konge mbiyere rata. Konge. Yes, konge yoge konge dynamic sound konge. Matongo mate bokeira. Ya, ni onara upongeza ba ali mwabo. Yes. Ba semi ya mangana maya konge ka otogerete dia. Ngabo kwenyo kubwamete byo kamera byo kakati ole mare. Club radio ini sende yonsi. Era bya sana ba okwana. Takuli ya banyere tali abange. Yes. Ni gonkora bachaete abantu batobolema. Bani kema ba ko muntu batobole ba kumora ko begendu teisa ini so sonya sai. Oh yes. Ore nalgo sabanga. Abanyagitari baito baudimia abantu ekewango kerengana ine nani barasinyombo bule chumye kali yere sabo. Ina lito afoija mangana mange. Elio account yitesiko chimuna wana mwa kwa kwedo eto no konge yere ngumbu. Yes. Kone mushoje ole tike konge. Yes. Ndiamo na Mr. Onsarigo kwanya baganya bami. Asante sana dynamic sound kuro chisa mochiage konge gali me county ya Nyamira na ndo menya abo bisano. Ya moyoka. Yes. Nto mama ombano chese nkayo minto bili kumoti. Pole sana. Aso sele mukamo muro ndiamo na Onsarigo. Asante sana dynamic sound. Mbugulibere chuka igando chijinga gichikomyoka ga kigima motegereri na onsi na subwago ayebwa nchiti Getembe FM 102.7 katoja konyora pasemi boiga. Good morning. Hello. Hello Onsarigo. Yes, Bwakira bia. Bwakira na ubare mabu. Mbiya mono sana mamingoyo. Mosokoro Simba mbiyole. Aye Simba. Omosigali ominte Simba mbiyole. Ebyande. Omayete uri bavozi nako manyete esimba manyete aye uri bavozi. Esimba mwakole nere mireme Simba no mosigali bi account ya Kisii. Yule gali enforcement officer o enforcement officer mu yasana. Nako manyete bi yasana ni njengo nyoli. Unangoza wakuru wato kwa Simba. Yes, karibu sana baba. Matabi andiki kando. Bas. Amangana inama ya.
iko basomire bakana inyoire akero natakire tegasi 2001 ngagende negetaria yemo na igwete bogi nkanyoro muremafu narengo igwete bobenere kakiba mokorete gentekebe are koro muyani mpaka akakubatia amanya gotenga kwani ntonya korre muntu okure nayo mutanga nyogoku abuna abanyagitari bakumuhira niligo abanyagitari abanyene kange nyagitari kwika rero iga abaremafu baitumba bwate emicande menene emicande menene emicande bagwetera baereze mubabeke kandi baereze mukurira amariga kandi mpete gotenga nyendi yare kunyarekana abantu mbara kunyora batabwati obaremafu obonene lakini asengenje bakwirwe nene chikuru chirange batinyira kugenda amangana yare gotomi kuno ene binyoro chisukuru echiretwanye nomagata maya metoko nyoro muremafu nkororari nguigware kono kugura bwate shida yes lakini asa kuchikwende kurijemba keso ekelasi masome nomwana oyore nomo igiye gusinya nene engakinera na renge skuru gete tukaenda kosomi kunatenilete skuru yamo tukaenda kosomi kukonge primary mbere sene kiskuru chikwanete koros kuneno muremafu oyore maritake iko ekuriteko kende direct yaso ekelasi mosoma n'ababandi lakini itindara skuru ekwaga chwe style yeyo wanyore skuru chabaremafu chiratambe muibori oyo bwata muremafu tari kunyara gwikeri skuru eyo kwanyora bano obisiro omwana oyoye nyomba lekia baremafu abarakore bakonyu kegera nagotinga nabo konyora naroche naigwete lakini okogora mukubwate shida lakini takunyara gwikera skuru eyere anyega iganaro abwanete kwenda some n'ababandi lakini njira amagacho karta kunyara nakitara kore tokonya abantu bunabo nekara bayikero bafundiswe nekibara kore bagataba baremafu aba barenga n'abantu abamo barabamo basomamo batari koramo batari kochecheriwa Sante sana. Yamuno sana mucho korombi yamuno sana magarama ya ugwete na bera igwete ngabamintu onyendi yali kunyarikana ebintu bikubuya no muremafu ndebwensi neranyo rubo sibuli no Kenya ndebwensi no muntu bene ubwate ubo mwenya bantu no muntu ndebwensi. Asante sana. Isimile yo mweli nkura buliga narali mugandi kusagani sana sibirengere leo Getembe hello. Getembe to FM. Yamuno sana baba mbiyole kia baba. Omogeni kabisa mbiale. Omogeni yunga kia kuru kwa guse karibu tali kurushe bikoroto. Yuangora atogimoga mutulia mono mwana Paulo nyaonga kuruga abuna abaigure kuruba wawo wadi. Yes. Naongo toka mawawo wadi naro limoko Amerika binge kona ya mungi. Kona ya mungi. Aye Mary. Nero ya manyene. Iguna na itetagwe kona ya mbunge inga ikwale ingebuli na itetagwe ngakubikira maliogi getebogeka iga. Yani naigure buya naende naigure buya karanko nyole namba ya Getembe yani nakokire naende okoko nena ina atoire mnaka. Karibu sana Mary Kabinga bono menyaga no ikiunga. Onye muga mutuli na maita ale kwa metara chibese ikiagera na buigwete mne ko nakuria ngadi lakini ko bekande na gukwana manone sauti ne yogiri nene Getembe no FM tutagire ko ba abantu bo. Teba nga yoka. Yabono chiabutokire ogokire sana ogokire ono linde igwete abantu baitubanya mira beirule batebiringa togende bushe Getembe FM jedeka 15 biricho mtukire chisa isa tuchebo na mambo msikilizaji dakika 17 baada ya saa 3 ni katika majira ya Afrika ya Mashariki tukusangama Etwani ni bintu byansi biribya nsukigima kero tukili kwa na gai in the meantime koleta ndo mungwana kurukunga nere omobisa Jareda Ware atumanya magana mangi kabisa lakini nitaje kumuleta aliyese ensomeli ya SMS asigetongia ujumbe agotebanga bwakire studio nabageni uyakurukunga nchili dia kurwa keumbu ni mbwate obolema tinda konye kanchira yonsi instead ninche ngumiete jumbe kiresha 650 monthly chuntali kunyara bono tindi konyora oboene bwane ga kitiga tubikwe omurobeli oinua kogera ambaro tolemelete zaidi goetania ekerengo oyo Lydia okolera sana neigwete
David Matata erako tabanga watching live. Asante sana kazi Soviet tena kuntu zaidi. Asante bienvenido sana sebali mwenzo bogero chirika gaiga chicho mechino chiko cha gaiga na kero chiko cha taratibu Getembe Radio 102.7 bono ngati mukwende ngane ya moyo kande to mobisole galia the role of stakeholders imirimu yabo niriliye yemenene anemo inwa sabale ya mana yes tigancha maybe yes chamana manya bobeka tutarachi gokolanya stakeholders mbalito kubwaterana koranga abantu baito banyolire ebindi twakwanire binge all right kire mana bwatero ya go play all right uchakira ncho molemaru wikira abarayi baito buna ntwa ntora abarayi byombe byabaremaru yes wikire serikali pakenka ntubwatero to koraki to play tuchakira molemaru omolemaru nanche gente getanga no goitaba nganinde malite ekoro ku self awareness and appreciation bweitabe bwemanye na bweitaba buna muntu kiyoyo uno molemaru kero bweitabire boigo ubugimo boko baraisi kubwari omenyete utagetorore utakoletiki utaroche Jeff tingo za buganza go pretend bono nganko nande go stage St Jude ngabono nchene kirage sana ndage go tiro St Jude nchebieka abu turanga inane yes iya senali buno Nyamira town bango navigate nchebieka yonsi ngima so wikwita nenga no molemaru so ine role yao ayebuno monto akoleteki ole malete two omanyenga sobo ene bwa oboerete no abantu bandi no bokoleteki no bochakirete kera to choiche Getembe otakemono kuna ichanche brother power na likiruga Getembe otakino news yasu kiguchinza esauliane bikana yo narenga kiugu ya just go fit yes abantu bandi bakoleteki kieke esa abantu bandi like totenga you teach them to help us inje ngokwirima Jeff unorankonya ntakwegereti tokumenya mno koraki unogo nkonya stakeholders eserekali implementation abindi twatebire binge ibita itobokoli ama sakara biri kirebya sana wese kana county jito Geofrey Nyamira bwata very nice disability act like itakoletiki tell implemented disability act 2025 national disability act tiraba implemented fully tiga serikali bune stakeholder nene erolenga yakolireki ya implementiri lastly ebyombe bitokoroka civil societies bune kiane gekoroka agape Nyamira society gusi union of persons with disabilities gusi society mbire gusiga asabamendo abonta bobale president abakombo nabandi to make sure na intwe nkurwandira tora abantu baito asenchere ndonke buna nchonye kinde civil society organization ese intutole sauti y'abantu aba asenali bataike no lidia kwana koruke umbu kukwana tole maga yetenti inega asiane como equilibrio libia sata koregendo kieke esa taike igendo kyo moeli pinta geteko kongo pongeza abana inchi baito na barobwo una wana omonto gwikirandikia baba igo nanchi observation yarwa you are a stakeholder by default unaona ikirandeta yanga ki tu atero accessibility lakini ntoko beka chikapeti jinterere you know it's a very valid point chitaeli mono ekiracho mondo uta kirachi kelike konyo ansari kebekire osene chuma dali boyo no nyambo begete enga to begete na agija lakini ko bekirachi kelike atereri konyo romondo yokolireki oumire so toteme pwemanyia mono igoro ya mangana ya balemaru as a community kere community engima igotole stakeholders in one way or the other diganda atira my brother na ba a comment all right muske omwando role of stakeholders say amangana yo balema roles ikidengento kere straightforward roles nelinga kiro monto tiga kole sema yae njobno mo lemavu nimbwata sema ya nembwente ko play no will ba posia teba serikali you are main also the main stakeholder nebwata role ya bwente ko play implementation nere bwente ko make sure nga implementation ya beire onye ne chinyagitari chikwagachwa chiagachu chire disability friend because na ba kwagacha National Council for Persons with Disabilities letaga nebwata role ya ego play all the matters of disability they start with National Council. National Council nere okora registration y'abantu baito babwato bolema lidio yokwana tinko manyakana go cholisha osina atumiete certificate kera bori tu certificate ya disability so a certificate ya disability ne bwata role go play kero go chiko register sha
So na onye National Council for Persons with Disabilities erori yabo babwate ya registration y'abantu balemavu tigabakore registration. Aya na registration ye gokorwa egochakira nyagitari. National Council kere kwanda kuria nyagitari ese registration ego chikokorwa mangana assessment but make sure nga sa united disability friendly whereby all the persons with disabilities regardless which type of disability abwate anyare go access asa ese physiotherapy department here elinde abantu baito babalema bakorwa assessment yabange babe registered. Eserikali na nateba nere make sure nga onye na mangana buildings onye na mangana nyagitari communication onye na kolika abafanyikazi likaba abafanyikazi bakaba disability mbabwate right yokoraki yokoli kuchinya gitari echonya ba trained and ba qualified abantu abonsi pyo mugaka uminto Geofrey baisa gukora chirol chiabo ne bwenerete nche buno molemavu nkole role yane nche mne disability social society organization nkole party yane yokosomia na gotobia abantu baito bamanyobo ene bwabo bare no barema na kosomi bari banya gitari agusaba management mandra bwana ba akora batabugati information lakini nchese ngenjo as a civil society ni bwate information ngene nsabe no ni libaka nyorte Nyamira society kera tu achagete ntu achete tukachikora kwana nyagitari yitu tukachikora abasomia amangana yabale mabu whereby rero nyagitari Nyamira isoko ene bakonyora abantu abange babwate information so ingende nsomie management yemanyanga umuntu disability abwente kwagajiru echo eri gana haya abantu bari bakora ku engineer ahora bote mechando because your building was take kwagaju without the engineers usara bakora osie BQ barosie na kitokoro a plan barosie plan ye na kieko kwagaju ichi ko ligota benge plan yeye enyombende yonse kwagaju paketu are disability friendly ever accessible to all. Bono kwanya oro kwaro siri nyomba nande yamanya kwanda yetu ku account bali ba ko approve na para public works te ko approve nyomba etari accessible go se etari standard nes ri chikoria serikali dikoteba abantu abonsi ipyo mwana minto baisa okora chikasi cyabo ebinde byonsi bitwa cyo kukwanira ntoko cyo kubikwanira. Thank you. Right, andake umwando engana ya uyo mweli cheso motegerere yakora chiakani bono chokora engana ya uyo mweli mangana maya kumba akora bwangu so engana ya nayo mweli buno umwando na tebanga twachira iga chintunda isato chintunda chisato I'm sure kwa land kende njengo jana tebia abantu ngaki make sure kale litukoli kwera litarachi ko uriyo litarachi ko limero mwana mto Geofrey naona make sure kwa so mirige ndake kania kemo gioka to so me na bako so me binge lakini to basa kwa na yani go minute uriyo bandi limero ole buna kwacha kwa bogete yendonge yo kwanyora kenyia kwa soma amanga tukaya to asomiri atatu make sure wapikirige ndake kemo osebibere kirago konye na ndika tobe 20 disability advocates to support one another elinde chinyagitari cheito chibwenere elinde liboro iro bwa mareri na intubura kena ni gwe ko rwesa abantu baito babwato barema finally ntate kwakera rishirika lito lya Yofak. I want to thank them so much because they have done a lot. Wamefanya kazi kubwa sana wakiongozwa na mwenzetu Jared. Kazi ambao wamefanya kama Yofak ni nzuri sana because tumeelimisha watu wetu ambao wana ulemavu na wale ambao hawana ulemavu. Wamejua leo kwamba hata mlemavu anaweza shikwa na malaria, hata mlemavu anahitaji kupewa neti, hata mlemavu anahitaji kupelekwa labu apimwe na yeye apate services kwa Kiswahili apate huduma kama wale watu wengine. At least watu wetu wamejua kwamba kuna vitu ambavyo ni vizuizi ambavyo vinazuia watu wetu walemavu kupata ile huduma kwa hospitali kama wale wengine ambao wanafaa kupatiwa. So nashukuru Yofak kwa sababu kama si wao atungekuwa na nafasi hii ya kuja kuelimisha watu wetu. Thank you very much and God bless you. Asante sana bwana Jared Mwando nekerongo nyakuira na seyo minto eno komanda karakuira na se Jared Wilberforce anda ketra sagara ibanga beriga bono maitu akolire ngekeronga nyirete ego kwana na Jared Ware mo bisekuru Yovak anda kenkyura tebe kyo mweli kabisa ucheso mategere ligede kemo igaga kwa chakani do chise chiangire sawa endo kyo mweli ndaide kwana litangani tiga ntebi na my colleague ateba amatuko tu atwalira toto Getembe mwakorire gasienkia kwegure chisi gatenga ngo kwana tole chisi amo chirinde ngo tebi ngarero narenge nyambiri roche maate nyara Getembe njabwato kwegure bantu bagotebanga Getembe akorire ki
Getembe yabwatire gotwanjira gotwari bageri mande nari ko requesting a media houses kito chinde mwegie baigie exampeke mwaruribaga abantu baito tuli no borema tonyora sto kora gendo kieke asto we express area ntebe nga omorema rutigasikwe onye gokarenkaria aya kwaegeire ga tigago konye ebukunkora asome gitabu kia Ayubu isano ishina sotenga mangana aya twayatemire tuyakorire obotuki twalire ko bayekene yaiwe oyagache agokonye mugusio minto ikintu tali kwiba gukora butambe nche muna maikoli yateba nje ngogote ibutambe kirengaki tobona kwarenge igoro tobona kwarenge igoro Geofrey ndende wona gukorera pi kana gyote byo faki asanti amashirika itansi timbase kwiba gotogia shikaria Ezdo community clinic nyagetali rega likebirigo Nyamira bond ne kubotera na tobali no barema gotoletera chi white cane gotoachi wheelchair gotoachi crutches tokumusabira sana mukubwa olia Esbon Kibogo nyagetali riengima amashirika itonsi rende lastly abana mbalega ndoche edinogeto bana baje banganje no muralia akinarenge muralia edinogeto Zipora na Lydia abo bakolega sero bisenyero society na mwalimu waboko ku Gloria bandinga tunawasikiza vizuri so nende nkolrenga Yofak we love you so much Jared na njere motembe amona senchira ya bene Geofrey my brother Jared Kidi Dala wako nwero kamano Yofak Izingisi, Joka Emily, Julie, David, all the entire Jofak team. Ni wagoero kamana inya kwa mchulo nuwa radio gi TV. Kaka jo mani gi disability. Mondo one on air ka uone Getembe radio. And alafu ingisi jo loka ni giwinji Getembe. Kingi Getembe Television. Abo ngisa Geofrey mondo waketi kikmoko kata songs magidoluo omore kasongo gikmaka mago donge manober koro thank you my friend you watch maber thank you so much and saka Geofrey stanilia kirona junior yeye tokobe kurungebere mabisikwe mbiamono sana asante kirego bono mbiamono akurukunga Jared Wilberforce najua bana ware nilikwambia juu jamaa huyo ni jamaa jana jamaa mambo yake ni mengi sana Jared Wilberforce shukrani sana. Karibu sana bwana Oware kwa sababu ya muda kidogo labda tusalimie utuambie mawili matatu we kama afisa kutoka shirika hili la Yovac na kwa hisani kubwa kuwaleta hawa hapa najua kwamba mengi wamesema labda leo salimia msikilizaji utuambie mawili matatu tunapomaliza mpango wa leo. Asante sana ndugu Geoffrey. Mimi yangu haikuwa siku yangu na nimeshukuru sana nimefuatilia mjadala kwa umakini kabisa na nimefurahishwa venye hao ndugu wetu wameongelesha wananchi. Nimeshukuru sana. They were on point. Yangu ni kuhimiza na kusisitiza ya kwamba jukumu ya kuchunga walemavu ni jukumu ya kila mtu. Sio ya serikali. Though constitution inasema state has the obligation to protect, observe, respect. Unajua hizo kizungu kubwa wanatumia. Article 21. Protect, observe, respect masilahi ya walemavu. So yangu ni kwa shukuru Getembe FM na venye meendesha hii kipindi. Tumeshukuru sana. And the level of professionalism ilikuwa juu sana. Ustadi mwingi sana. Tumeshukuru sana. So kitu ya mwisho ningesema ya kwamba tutazidi kushirikiana na Agape na washirika wengine ambao pia wanashiriki sana katika hii mambo ya kuhakikisha ya kwamba walemavu wametunzwa, wamepewa support. Tutazidi kushirikiana nao. Mimi kama mkurugenzi wa Yofac nitazidi kufanya yale ambayo naweza kuhakikisha ya kwamba tunazidi kupeperusha hii matangazo na mjadala kwa Getembe FM. So asanteni sana. Ya mwisho ni kwamba and I want to say this in English that every person has the responsibility to go to high court if
the rights of disability is people with disability is breached. Nasema ya kwamba kila mtu ana nafasi ya kuenda high court, mahakama kuu. Na najua Kisii kuna division ya high court. Ukweli. Ukijua ya kwamba uko na ushahidi ya kutosha kwa sababu eti haki ya walemavu imekanyagwa, uko na haki ya kuenda high court kuhakikisha ya kwamba watu walemavu wamepata their rights. Asanteni sana. Shukrani sana. Before that, Jared Mwanchimo Tegerali uyokunga Jared Ware director Wekiombe Kegia Yovac ikikia ene kinga Obaigwa Metro bolema baikira se studio unatekera ukwana 92. Shukrani sana bwana Jared Ware kwa imizo nzuri na vile kwa kasi safi mnafanya kama Yovac. Asante sana. Nimeshukuru. Yatobaye namba kiagara ambari tatumira name na wabo lidia bataka kwa 90 ko ke umbu alia nechi namba istoko bato bate ko kwa chakira sambiri ya mambia peko mine machi magoroba e weekend wate katoga manichi family chetu 90 namba yane 0722 55 27 35 ni namba yane jine chairman ya Agape 0722 55 27 35 na baigo namba ya Mwando igere 0724 291 653 0724 291 653 chinambe china bogwaka otanya kwirana ligaiga na boto koiraniria kole gali Nyamira no embosonga iga na boto koligania egere twanyara koba to koraki tonya kwa to kwa nile Geofrey asanti na ndende mupira bano makarate to support kana ga ndende bonde geko bakere na nsamo ya uwa kwana tali ate basi ndo Mwanchimo ligenda Mategerali. Hapo ndipo tunafika mwisho mwa kipindi asubuhi. Asante sana senchunga ayo muligirelia ayugwa sanga 92 kegima pale ayugwa kwa 92 watu likira ujumbe na ande kwa nyorobo semyo boiga kurwa sekyo bekikeyo vac na kiabwa leture na bisaba linga se studio kurumambi twalingenere mwaka Okorogo Matildah Obaigwa ne timu Embauki magukwa na Simon Onyancha Wilfred Matundura ne timu Elionsi bitu abaire na Bugai Gabono mambia kwene kinga wiri Eugene Matogono Allen Samaliende kwene kinga morobuli go chira asenchira jubu kangaru no bwasyo ko banene nchinkuru kwa Geofrey Onsarigo Mwanchimo lile lingambia mono sana yandira ko banetu ani Getembe Butambe sese ni wakinga na tio banga. We are celebrating 5 years Nyasaye avenaye when you lovers yegendera gutukiriganiria maya ekera togo bwate birthday y'umwaka igetana se radio Nyasago sese ni bye bye.